Kaixo, arratzaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Cluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaur Burgosko El Plantío futbol zelaiztik ari gatzaizkizue zuzenean, gizonezkoen lehen taldearen denboraldi aurreko lehen lagunartekoa eskaintzeko. Burgos Club de Fútbol izango dute Arerio Lehoiek udako lehen proba honetan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Hoy estamos en directo desde el estadio El Plantío de Burgos para retransmitir el primer amistoso de la pretemporada del primer equipo masculino. Los leones se medirán al Burgos Club de Fútbol en su primera prueba del verano. Eser baino lehen, guazen bi taldeen hasierako hamaikakoekin, betiko legez, Txekoarekin Aziz, Jon Pérez Bolok, ondorengo hamaika jokalariak hautatu ditu atepean Loik Badiasile izango da, lauko atzeko lerroan Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Hugo Pascual Arrobiko jokalaria eta Florian Miguel izango dira eskumatik eskerrera, Euskarri lanetan Miguel Ángel Atienza eta Kevin Apin, eskuin hegaletik Alex Sankris, eskerretik Javi López Pinto, punta erdilanak Curro Sánchezek egingo ditu, eta golen bila aurrelari bakarra Fer Niño izango da, aulkian teknikari bilbotarrarekin batera, bi ordezko atezain Ander Cantero eta Javi Moral, Marcelo Espósito, Raúl Navarro, Dani Ojeda, Ander Martín, David González, Edu Espiau, David Hernaiz, Hugo Rastrilla, Saúl del Cerro eta Lucas Ricoi izango dira. Eta honako hau da Ernesto Valverderen lehen aukeraketa, atepean Alex Padilla izango da, lauko atzeko lerroa Andoni Gorosabelek, Gerai Alvarezek, Mikel Bezkak eta Juri Bertxitxek osatuko dute eskuinetik eskerrera, Euskarri lanetan Ander Herrera eta Oian Sanzet, biegalak Alex Berengerrek eta Aduarezek izango dituzte bertan, eta Álvaro Yalo izango da punta erdia, Gorka Guruzeta aurrelari bakarra. Badoaz, futbolariak zelaira hemen ikusten dugu irudietan, El Plantío zelaian gaude, Athletic Sale mordoa ikusi ditugu gaur arratsaldean hemen Burgoseko hirian, eta esan behar dugu baita ere, nortu daude, Valverderekin aulkian Oier Gaztez izango da ordezko atezaina, Adama Boiro, Unai Egiluz, Iñaki Williams, Mikel Jauregizar, Aingeru Labarrieta, Íñigo Lekue, Pello Canales, Javier Martón, Hugo Rincón eta Beñat Prados. Aquí vemos a los protagonistas del partido, los jugadores del Athletic vistiendo la segunda indumentaria, la azul que estrenaron en la última jornada del pasado curso en Vallecas, saludando a sus homólogos del Burgos Club de Fútbol, un conjunto que fue rival del Athletic en diciembre del año 2022. Estuvimos aquí también para vivir el partido conmemorativo del centenario del Club Castellano Leones. Badaude, bitaldeak argazkilarientzat, horre jarrita hemen Athleticen hasierako hamaikakoa, argazkilarientzat posatzen, como decimos, posando el conjunto de Ernesto Valverde. Aquí vemos también al Burgos, un equipo que el año pasado en segunda división terminó en la 9ª posición tras sumar 59 puntos, 16 victorias, 11 empates y 15 derrotas, con 52 goles a favor y 54 en contra. Vemos el sorteo de campos. Hoy va a ser el capitán Gerai Álvarez y otro vizcaíno, en este caso Aitor Córdoba, el bilbaíno ex de la Sociedad Deportiva Leioa, que forman como capitanes junto al cuarteto arbitral que está compuesto por Adrián Cordero Vega, el colegiado cántabro, en las bandas como asistentes Carezo, Parfenov y Romano García, y la cuarta colegiada es Román. Por lo tanto, todo preparado, dena prest hemen El Plantío Zelaiak, bi taldeak azken animoak ematen elkarri irudietan, Athleticeko hamaika jokalariak elkarri animoak ematen, badaude baita ere bajak Athleticen, gogoratu Unai Simon, Dani Vivian eta Nico Williams Europako txapeldun izendatu berri direla, eta oporretan daude logikoa denez, gainera Simonek ebakuntza izan zuen pasaden ostegunean, baita ere baja da Julen Agirrezabala, beraz Arrobiko bi atezainak orain lehen taldearekin ez daude, ezta ere Paredes, De Marcos, Iñigo Ruiz de Galarreta eta Unai Gomez gaurko deialdian. Athleticek aterako du zelai erditik Oian Sanzet eta Gorka Guruzeta baloia martxan jartzeko prest, hasi da denboraldi aurrea hemen Burgosen. Erasoan Athletic, Andoni Gorosabelek debuta egin du
Atletikekin, Alabesetik etorritako hegalekoak, lehen baloia ukitu du, beste aldera dator orain Jabetza, Aduaresek Gerai Alvarez kapitainarekin jokatu du, beste behin hemen Arrasatearra, Andoni Gorosabelek barrutik, Ander Herrera aurkitu du, azkenean Juri izango da erdiko atzelaria, Aduares ikusten dugu hegalean defentsan atzelari moduan, Mikel Vesga aurretik Ander Herrerarekin, beraz berritasun nagusia hori da, Aduares es el lateral zurdo, Juri Berchiche acompaña, que ahora toca la pelota en el círculo central, a Gerai Álvarez, el capitán, en el eje de la zaga. Así que esas son las principales novedades en esta prueba inicial de la pretemporada del equipo de Ernesto Valverde, que ataca por el costado izquierdo. Es Alex Berenguer, el recientemente renovado hasta 2027, buscaba por dentro a Ollán Sánchez, se anticipó bien la zaga del Burgos en la figura de Aitor Córdoba, el capitán, despejó el peligro el vizcaíno, atención, hay peligro, y el gol. El gol del Burgos ha sorprendido a Alex Padilla, el disparo lejano, estaba fuera de su hábitat el guardameta Alex Padilla, lo celebra la grada del estadio ubicado a las orillas del Arlanzón, se adelanta el Burgos, primer minuto de juego, marca el conjunto local, Burgos 1, Athletic Club 0, hementxe errepikapena, Juri Berchichek ez du elkar ulertu Alex Padillarekin, eta azkenean gola egin du atzelari zarrauztarrak bere atean, berak ez zuen nahi, baina lehen gola iritsi da hemen el plantion, Burgosek bat Athleticek huts, Jurik egin du gola bere atean. Erasora datore Athletic, kolpetik berreskuratu nahi du talde bilbotarrak, askar hasi da galtzen Athletic hemen, baina oraindik asko falta da, bigarren minutuan besterik ez gaude, alboko sakea izango du Burgosek bere alde, eskerregaletik Florian Miguel fitxatu berria jarri du baloia martxan, Javi López Pintoren bila zetorren baloi hori, Javi López Pinto utzita izan da Algecirazen pasaden urtean, presiora orain Burgos, atzetik aurrera erasora joango da Mikel Vesga, barrutik Gasteiztarrak, Jurirekin jokatu du, ez dute elkar ulertu Zarauztarrak eta Berengerrek, alboko sakea izango du Burgosek bere alde. Anderson Arroyo jarriko du baloia martxan, kolombiarrak, eskuinegalean, Alex Sankris aurkitu du, baloia beste behin Burgos entzata, Aitor Cordobak luze, aldaratzea Bizkaitarrari jautsi zaio eta atzera jokatu du bere atezainarekin, hementxe Loik Baidiasile, Monakoren arrobian ezitako atezainak, eskerrera zabaldu du baloia hortxe Javi López Pinto, apinen bila, aurreratu eginda Gerai, gainera falta egin dio Martinikako selekzioarekin aritzen den erdilariak, barkamen eske oraintxe Kevin Apin, hementxe ikusiko dugu errepikapena, berandu iritsi da Burgoseko 12 zenbakiduna, falta argia egin dio Gerai Alvarezi eta beraz Jabetza Atletiki dagokio. Hementxe Gerai, erasori gabe partidan jarraitzeko gai, presari gabe Atletiko oraindik, naiz eta galtzen ari den Ollán Sanzetek baloia jaso du zelai erdian, Mikel Vesga, eskerrera zabaldu du Gasteiztarrak, hortxe Aduares, berritasun nagusia, eskerregaletik, atzelari moduan, Aduaresek atzera, hortxe Mikel Vesga, Juri eta Sanzet eta Juri, presio dator, Alex Sankris, Jurik, Gerai Alvarezerekin jokatu du, Gerai luze jokatu nahi zuen Berengerren bila, ondo lapurtu diote baloia Burgoseko jokalariek, ala ere Nafarrak berreskuratu du Jabetza, hortxe Aduares, erasora Atletik eskerregaletik, badatora du Adu eta Alex Berenguer, erdirak eta jardezake Nafarrak, ondo itxi dio bidea Anderson Arroyok eta baloia berreskuratu du Burgosek, Atienza, Madrildarrak, ez du Sankris aurkitu, beste behin Atletik erasoan, hortxe Berenguer en el piquito del área, puede haber peligro, el de Brañain retrasa para Aduares, este juega por dentro con Ollán Sanzet, Aduares que vuelve a recibir la pelota del 8, levanta la cabeza y juega por dentro, le pone un poquito de pausa ahora Ander Herrera, Herrera para Juri Berchiche que levanta la cabeza, todo el Athletic en campo rival, cambia el sentido del juego para la incorporación al ataque de Andoni Gorosabel, que quería jugar con el Yaló, los dos flamantes fichajes del Athletic debutando hoy aquí en el plantío en partido amistoso,
Querían combinar entre ambos, saque de banda para el Athletic, el despeje del Burgos salió del rectángulo de juego. Alboko sakea izango du, Athleticek hementxe Juri Bertxitxe irudietan. Gola egin du nahi gabe bere atean. Orain alboko sakea, Burgosi dagokio, zelaiaren beste aldean Anderson Arroyok jarriko du baloia martxan, Kipdon, Kolombian jaiotako atzelariak. Andorran, Alabesen edo Mirandesen besteak beste aritutako atzelariak. Curro Sánchez aurkitu du, pasadun urtean. Denboraldi bikaina osatu zuen Huelvan jaiotako jokalariak, 15 gol eta 5 asistentzia banatu zituen. Punta erdiak, erasora orain Curroren bidez Burgos, hortxe Javi López Pintorekin jokatu du eta lehen kornerra lortu dute etxekoek, txaloak armaietan gozatzen ari dira hemen Burgosen. Badaude mordoa Athletic sale, baina logikoa denez Burgosekoak gehiago dira. Kornerra aterako du Burgosek ezkerregaletik, hementxe 11 zenbakiduna Alex Sankris. Madrildarra jarriko du martxan, motzean egin du Currorekin, Curro kerdirak eta lehen zutoinera di, arriskua egon daiteke aldaratzea. Jaso nahi zuen Anderson Arroyok, azkenean Hugo Pascuale jaso du, zelai erdian eta atzera jokatu du Loic Badiasilekin. Presio dela dator Alex Berenguer, Badiasilek luze, frantziarrak eskerrera zabaldu du, Javi López Pintoren kontrola, ez dauna izan, atzera jokatu du Berrosabelek, Alex Padillarekin. Padilla eta Juri. Jurik buru altxatu eta Duarez aurkitu du. Duarezek barrutik, hortxe Ander Herrera. Ander Herrera, Guruzeta eta Herrera. Herrera, que está en el círculo central, combina ahora con Mikel Vesga. Vesga que abre hacia la derecha para Álvaro Yaló. Álvaro Yaló que quiere empezar a participar, tener influencia en el juego. De momento había tocado pocos balones, quería combinar con Mikel Vesga. El balón que llega a los dominios de Loic Badiasil ante la presión del Gasteiztarra. Se quita cualquier tipo de problema, despeja. Y el balón le cae de nuevo al Athletic, es a Duarez. Hortxe hogeita hiru zenbakidunak, jaso du baloia, Jurirekin jokatzeko Gerai Alvarez. Gerai Alvarez eta Álvaro Yaló orain eskuin egalera etorri da. Álvaro Yaló, Sporting de Bragatik etorritako jokalaria, eskerrean dago Alex Berenguer. Iskin egin dio ondo Ander Herrerak. Herrera eta Yaló, adi arriskua egon daiteke, Yaló ez da iritsi baloi horretara, eta azkenean ies egin dio. Beraz, alboko sakea izango du Burgosek. Txaloak Álvaro Yalorentzat. Eskertu egin dio bere saiakera Ander Herrerari, ona zen baloia baina. Luzegi joan zaio bere saiakera hori, 21 zenbakidunari. Florian Miguele jarri du baloia martxan, frantziarrak iritsi berriak, hala ere Athleticek jaso du aldaratzea, badatorre kontraerasora, hala ere Burgos, Anderson Arroyosen, baina ondo lapurtu dio, Duarezek baloia badator, kanpotik barrura, 23 zenbakidunak, atzean utzi du baloia, hortxe Ander Herrera jaso du, Juri, Gerai Alvarez, beste behin Jurirekin, azkenean Ander Herrera jaso du baloi hori, Herrerak barrutik, Guruzetaren bila, luzegia dator baloi hori, mantxo kontrolatuko du, Loic Badiasilek gizon honek, 8. minutura, 9. minutura beto esan da, iristen ari gara, gogoratu Athletic atzetik dela markagailuan, Juri sartu du gola bere atean, en una jugada desafortunada. El balón atrás del Zarauztarra que se ha colado en la portería de este hombre que controla ahora el balón fuera del área, Alex Padilla. Segundo partido para el guardameta que promociona, por lo menos durante la pretemporada, al primer equipo desde el Bilbao Athletic y que también es internacional sub-23 con la selección de México. Juega el Athletic, es a Duarez por el lado izquierdo, Eskerre Galean, orain baloia, Alex Berenguerrek, Mikel Vesga aurkitu nahi zuen, ez du bere egitasmoa lortu beraz, Burgosek berreskuratu du jabetza, Loic Badiasilek eskuarekin motzean jokatu du, bere taldekideekin orain luze jokatu dute, Javi López Pintorekin, Álvaro Yaló bere alde lortu du, alboko sakea,
Eta hementxe ikusten ditugu irudietan Burgoseko presidentea, Marcelo Figoli eta gure zuzendaritza batzordeko kidea den Xabi Álvarez instituzioaren ordezkari gisa, como representantes institucionales, en este caso el presidente del Burgos, Marcelo Figoli, el argentino, que fue nombrado presidente este mismo año en el mes de abril. Estaba conversando, veíamos, intercambiando opiniones a el presidente, el argentino del Burgos, y a Xabi Álvarez, el miembro de la directiva, de la junta directiva, que está hoy presente aquí en representación de la institución del Athletic Club. Juega el equipo bilbaíno, es Yuri Berchiche, que combina con Geray Álvarez. Barrutik Mikel Vesga aurkitu du, Gasteiztarraren baloia Andoni Gorosabelen bila, ez da iritsi bizen bakiduna, ateko sakea izango du Burgos Club de Futbol taldeak. Eta baita ere orain irudietan Eneko Bóveda eta Jokin Aranbarri, Bilbao Athleticeko entrenatzaile berria, aurten Primera Federación mailan arituko dira lehoikumeak. Beraz, teknikari gipuzkoarra estrenatu egingo da. Bigarren talde zurigorriaren aulkian, como decimos, estaba también en la imagen Jokin Aranbarri presente aquí junto a Eneko Bóveda en la imagen. También están junto a ellos el director de fútbol Mikel González y también Víctor Moreno, miembros de la comisión de fútbol del Athletic Club, representando aquí al conjunto Zurigorri, que ahora ataca, hoy viste de azul, es Álvaro Yaló, que quería poner el centro, el balón que sale del rectángulo del juego va a ser saque de esquina, el primero del partido para el conjunto bilbaíno. Lehen korner izango du berealde Ernesto Valverderen taldeak, eskuine galetik jarriko du baloia martxan Alex Berenguerrek, gogoratu orain dela pare bat aste bere kontratua berriztu zuela 3 urte gehiagoz, 2027 arte, kopako penalti erabakigarria sartu zuen Alex Berenguerrek, orain jokaldia markatuz, eskuin besoa erabili du eta baloia area txikira zetorren, azkar ibili dira Burgoseko atzelariak, arriskua urruntzeko ala ere, Gorosabele jaso du baloia, mentxe Gorosabel, Vesga, zelai erdian, 6 bakiduna, lagun baten bila, pentsakor Mikel, eskuinera zabaldu du, eta hortxe dago Álvaro Yaló, ondo itxi dio bidea, Javi López Pintok, baita ere, Florian Miguelek, atzera, egin behar izan du, Álvaro Yalók, beste behin, 14 zenbakiduna jaso du, baloia, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche, zelai erdian, Atletikeko jokalari guztiak, Burgosen zelaian, berdinketaren bila Atletik, gogoratu atzetik dela lehen minututik, gizon honek, Yuri Berchichek bere atean, gola egin ostean, barrutik Alex Berenguer aurkitu du, Berenguerrek, eskerrera, hortxe zegoen Sanzet barrutik, Gadi arriskua egon daiteke, Sanzet en el vértice del área, puede disparar el 8, finalmente se le quedó el balón atrás, despejó el peligro la zaga del conjunto burgalés. Yuri Berchiche, Aduares, eta Alex Berenguer erasola dator, 7 zenbakiduna, hortxe Barañaingo aurrelaria, ez du Anderson Arroyo gainditzea lortu, ateko sakea, Burgos Club de Futbolen alde. Loik Badiasile jarriko du baloia martxan, Limoxen jaiotako atezainak, 19 urte zazpiko Frantzeko selekzioan aritzen zena, hortxe ikusi dugu irudietan baita ere Jon Perez Bolo, 50 urteko bilbotarra eta adie min hartu du Anderson Arroyok, lurrera jauzi da, botada hobeto esan da kolombiarra, badatoz medikuak beregana, arazo fisikoak, lehen partida oraindik gorputza prestatzen ari dira jokalari guztiak, beraz badatoz beroketa lanetara hainbat jokalari, Burgoseko ordezko hainbat jokalari, hemen ikusiko dugu errepikapena, min hartu du Anderson Arroyok, jokaldi honetan, baloiak kanpora bidali du,
eta ziurrenik ez da partidan jarraitzeko gai izango, txaloak kolonbiarrarentzat, eta lehen aldaketa aurki egingo du Jon Perez Bolok, esaten genuen moduan, bilbotarra lehoia izan zen baita ere, hainbat denboraldi egon zen Athletic Klubeko lehen taldean, 1983tik 1989 bitartean, 49 partida eta 6 gol lortu zituen ondoren Osasunan, Herkulesen, Rayo Vallecano, Nastiken edo Numantzian egon zen utzita Jon Perez Bolo, orain teknikari moduan hemen Burgosen bigarren denboraldia osatzen ari da bilbotarra baita ere Real Oviedoko eta Ponferradinako eta baita ere Arenas klubeko entrenatzaile izan zen. Baloia bueltatu dio Athleticek, kiroltasun osoz Burgosi, txaloa jaso ditu talde bizkaitarrak, jokalari bat gutxiagorekin momentuz Burgos. Están atendiendo, como decimos en la banda, no sale ahora en la imagen, a Anderson Arroyo, mientras se prepara un jugador del Burgos para reemplazarle en esa posición de lateral diestro. Alboko sakea izango du Athletic Klubek. Eskerregaletik Aduarez jarri du baloia martxan, hortxe Juri Bertxitxerekin, Gerai Alvarez, barrutik Mikel Vesga aurkitu du, hortxe zelai erdian Gasteiztarra. Eskerrera zabaldu du, erasora dator Aduarez, Mikel Vesgari bultatu dio baloia, eskuinera zabaldu orain jokoaren norantza, ez du kontrola egitea lortu Andoni Gorosabelek eta alboko sakea izango du. Burgosek prestatu egin du dagoeneko aldaketa Jon Perez Bolok eta 21 zenbakiarekin Hugo Rastrilla zelairatuko da Robiko jokalaria txalo artean eta badator aulkira, mina hartuta Anderson Arroyo. El primer cambio obligado en este minuto 17 de partido. Entra el canterano Hugo Rastrilla en sustitución del lesionado Anderson Arroyo. Los aplausos del público que prácticamente llena las gradas de este bonito estadio del Plantío con capacidad para 12.000 espectadores. Calculo que habrá unos 7.500 aproximadamente, vamos a ver si estamos en lo cierto, pero buen ambiente el que estamos viviendo aquí en esta tarde de verano. Primer amistoso de la pretemporada para el Burgos y para el Athletic, que ahora ataca. En el círculo central recibe Gerai Álvarez, juega por dentro con Ollán Sánchez, se gira sobre sí mismo el centrocampista de Mendillorri, atrás para Ander Herrera, Herrera que eskerrera zabaldu du, hortxe dator erasora beste behin Aduarez, ala ere ez du Berenguerrekin elkar ulertu. Baloia lapurtu diote eta Burgos orain erasora Javi López Pinto, eskerregaletik Curro Sánchezekin jokatu nahi zuen, ondo lapurtu diote baloia Lehoiek, Lurrera Javi López Pinto, baita ere Lurrera Ander Herrera, eta azkenean falta egin dio Ollán Sanzetek Miguel Ángel Atienzari, Eibar Kirol elkartean, eta Fuenlabradan aritutako erdilariari. Erasoan beste behin Burgos, Florian Miguel eta Hugo Pascual, atzera Loik Badia Silerekin, atezainak ez du arazorik nahi, luze jokatu du eta ondo gainera, Alex Sankris aurkitu, adi arriskua egon daiteke, Sankrisek eskuinetek eskerrera, hortxe Javi López Pinto aurkitu du, barrutik Kurroren bila, aukera mana izion baita ere Ferniño aurrelariak, ez dute aurkitu Kadizko bederatzi zenbakiduna, Athleticek baloia kanpora bidelu dudalako, ala ere alboko sakea izango du, Burgosek bere alde, Jon Perez Boloren aulkiaren aurrean, Florian Miguelek jarriko du baloia martxan, frantziarra aste honetan bertan iritsi da Burgosera, Leubenetik iritsi da, eta hemen irudietan Ernesto Valverde, bere kontratua baita ere berriztu zuen beste urte bat gehiagoz, Kopako titulua lortu zuen teknikariak, 40 urte geroago Athleticek titulua altxatu zuen, Gabarra atera genuen, asko gozatu genuen aprileko hilabetean, eta aurten gehiago gozatuko dugu baita ere taldea Europa Ligerako sailkatu da, beraz urte polita daukagu aurretik, Europa Ligeko zozketa abuztuaren 27an izango da, zozketatuta dagoena, ligako
egutegia da eta lehen jardunaldia Atletikek San Mamesen jokatuko du abuztuaren 15ean, osteguna, jaieguna da. Arratsaldeko 7:00 Getafe izango dute arerio, Ernesto Valverderen mutilek baita ere, datozen 3 partidak 7:00 jokatuko ditu Atletikek bigarren jardunaldia Montjuiken Futbol Club Barcelonaren aurka, 3. jardunaldia astean zehar, aste nagusia amaitu ostean, Valentzia izango dute bizitari lehoiek San Mamesen, eta ondoren Atletico Madrid baita ere joango da Katedralera abuztuko azken egunean. Eta Burgosek bere partaidetza hasiko du bigarren mailan La Liga Hypermotionen, hemen zelai honetan, abuztuaren 18ean, Cartagenaren aurka, hementxe erasoan Burgos, el conjunto castellano-leonés que también prepara su participación en la segunda división, con varios amistosos, jugará en las próximas fechas ante el Real Valladolid, recién ascendido a primera, ante el Tarazona, equipo de primera federación, ante el Mallorca y ante el Racing, y los rivales del Athletic. Precisamente también se medirá el Real Racing Club de Santander el próximo miércoles a las 7:30 en la Cesarre. El sábado que viene, 27, a las 8:30, jugará ante el Sporting Clube de Portugal. Vemos también a Mikel Vesga en la imagen, no sé si ha tenido algún problema. Estábamos recordando los amistosos del conjunto Zurigorri. Parece que ha pedido el cambio, efectivamente. Estábamos en lo cierto, nos habíamos fijado que Mikel Vesga tenía algún problema, se marcha lesionado. Segunda incidencia física en el partido, bigarren aldaketa partidan, min hartu du Mikel Vesgak, gogoratu orain dela pare bat minutu baita ere min hartu eta zelaia utzi duela Anderson Arroyo Burgoseko jokalariak. Badoa Mikel Vesga, zuzenean kanpora joan da gasteiztarra, ez du gehiago jarraitzea nahi. Como decimos, no quiere forzar nada, ni un ápice el centrocampista gasteiztarra, que se ha hecho daño. Atención, porque ahora ataca el Burgos de nuevo buscando el segundo. Sale Padilla para evitar y negarle la opción a Javi López Pinto. Hementxe ikusiko dugu errepikapena. Ez da iritsi oso gutxigatik baloi horretara Javi López Pinto, arrobiko jokalaria, Bartzelonako hegaleko jokalaria, eta ondo aritu da Alex Padilla. Aukera hori ekidinez erasora dator Atletik, orain jokalari bat gutxiagorekin beroketa lanetan Mikel Jauregizar eta Beñatgeren Navarrena zelaian sartzeko prest. Biak ala biak arrobiko jokalariak, Bilbao Atletikeko fitxa daukate, baina orain hemen lehen taldearekin hasieratik aritu da Mikel Jauregizar eta azken egunotan batu da Beñatgeren Navarrena, Bilbao Atletikoko kapitaina. Hementxe Florian Miguele jarriko du baloia martxan. Frantziarrak atzera, Aitor Córdoba jaso du baloi hori. Hugo Rastrilla, Aitor Córdoba. Barrutik beste behin Córdobarekin, badator erasora baina enkurro, eta Adi Atletikek baloia berresuratu duela hementxe Álvaro Jalo erasora, ondo itxi diote atea Burgoseko jokalariek. Atienzak aukera deus estatu du, kanpora bidalu du Madrildarrak baloia, alboko sakea izango du Atletik bere alde. Lehen zatiko erdia bete da dagoeneko hemen Burgosen el plantion. Gogoratu, Burgos irabazten ari dela lehen minututik. Gizon honek, Juri Bertxitxek bere atean sartutako golaren ostean. Alex Berenguer, Juri Bertxitxe, Oian Sanzet, Sanzetek barrutik jalo aurkitu du. Debutariak, beste debutarian bila, hortxe Andoni Gorosabel, Gorosabelek atzera, hortxe dator Ander Herrera eta Mikel Jauregizar izango da zereriatuko dena. 10 zenbakia duna gaur, ez dira behin betiko zenbakiak, baina gaur 10 zenbakia darama, oraintxe ikusiko zue irudietan. Bermeotarrak, Gerai Alvarezek
Ander Herrera aurkitu du. Bilbotarrak barrutik. Jaloren bila, Gorosabelek. Baloiak ez egitea lortu du. Eta atzera jogatu du hortxe. Gerai Albarezerekin. Alex Berenguer. Oian Sanzet eta Ander Herrera. Irukia itxiz. Hortxe, 21 zenbakiduna. Paris Saint-Germainetik etorritako erdilariak beste behin jaso du baloia. Ez du kontrola egitea lortu eta bator erasora Burgos. Adi, arriskua egon daiteke. Lau jokalari erasora, beste lau Atletiken. Defentsa lanetan, badator orain Alex Sankris. Ondo egin dio izkin. 11 zenbakidunak jaurtik eta egin dezake. Ondo. Juri, baloi hori urruntzeko. Alboko sakea izango du Atletik gainera bere alde. Eta hementxe zelaidatuko da. Ikusiko duzue Mikel Jauregizar, 10 zenbakiarekin Mikel Vesgaren ordez. Primer cambio en las filas del Athletic, el segundo del partido de los dos. Por problemas físicos se ha retirado en esta ocasión Mikel Vesga, que tenía dolencias musculares parece ser. Enseguida lo confirmaremos con los servicios médicos del club. En su lugar ha entrado Mikel Jauregizar, que ocupa el puesto en la medular junto a Ander Herrera y Oian Sanzet. Atzera Hugo Pascuale, Karrobiko erdiko atzelariak bere ateresaina aurkitu du. Gorka Guruzetaren presioa. La Ligan golegile nagusia izan zen pasaten denboraldian Atletiken. Beste urte polit bat bizi nahi du donostiarrak. Hortxe Ander Herrera, Herrera eta Aduarez. Sarri etortzen ari da erasora. 23 zenbakiduna, Mikel Jauregizar hortxe. Lehen baloia ukitu du Bermeotarrak. Alex Berenguer erdiraketa jarri dezake. Penalti puntura Oian Sanzeten bila, ondo. Lapurtu dio baloia Miguel Ángel Atienza kapitainak. Alaire Atletikek jabetza berreskuratu du hortxe. Giuri Bertxitxe. Zuzenean bere erdiraketa areara zetorren baina. Burgoseko atzelariek urrundu dute arriskua. Beste behin erasora Atletik. JK berdinketaren bila, Ernesto Valverderen taldea. Ezkerregaletik, behin eta berriro Atletik, orain Mikel Jauregizar. Ander Herrerarekin, Gerai Alvarez kapitainak jaso du baloia. Andoni Gorosabelen bila zetorren, ondo, Askar, Ibida, Kevin Apin. Frantziarra Marseillan jaiotako 12 zenbakiduna baloi hori urruntzeko, ala ere Atletik eta dauka jabetza. Orain nagusi jabetzan Atletik, ezkerregaletik orain beste behin Alex Berenguer eta Aduarez. Erasora Ander Herrera, Alex Berenguer. Berenguerrek aurrean rastrilla dauka. Aduarezekin jokatu du. Aduarezek kontrola egitea lortu du baloia Kiesekin baino lehen. Aduarezek izkin egin nahi dio bere aurrean daukan atzelariari eta falta jaso du. Ala adierazi du Adrián Cordero Vega, Kantabriarrak. Hementxe errepikapena. Falta argia egin dio Hugo Rastrillak. Eta jokaldi arriskutsua izango du Atletikek bere alde. Berdinketa lortzen saiatzeko. Alex Berenguerre jarriko du berriro geldikako jokaldi hau hementxe irudietan. Zazpi zenbakiduna, marcando la jugada de estrategia el jugador de Barañain. Suben al remate varios compañeros, el centro que viene al segundo palo. Había una pequeña trifulca dentro del área, el árbitro que manda que se repita la falta. Berriro atera beharko du Alex Berenguerre, que mentxe irudietan Adrián Cordero Vega, epaile Kantabriarra. Eta beste behin aterako du jokalari nafarrak. Falta. Eskuinez egingo du. Zazpi zenbakidunak, orain baloia lehen zutoinera dator Gorka Guruzeta. Errematera, baina bigarren jokaldian gizon honek Loik Badiasilek jaso du baloi hori. Txaloak Frantzian jaiotako atezainarentzat. Arrobirako fitxatu zuten Burgosekoek eta orain lehen taldeko kide da. Hainbat urtez. Erasora datore Burgos, eskuinegaletik. Alex Sankrisek jarri dezake erdiraketa. Hortxe zetorren erramatera Ferniño.
Ala ere ondo urrundu du Atletikeko atzeko lerroak. Arriskua. Florian Miguelek atzera. Hortxe Hugo Pascual. Arrobiko erdiko atzelariak. Gorka Goruzetaren presiopean atzera jokatu du. Loik Badiasilerekin. Burgoseko hainbat jokalari. Peroketa lanetara datoz baita ere bigarren zatian. Zelairatzeko. Bere taldekideak orain erasoan. Hortxe Aitor Córdoba. Córdoba kapitainak. Eskerrera zabaldu du. Javi López Pintorekin. Kataluniarrak Ferniñoren bila. Ferniño aurreratuta zegoen. Ala adierazi du Marrasainak. La asistente que ha señalado el fuera de juego, estaba adelantado el delantero de Rota, el ex del Villarreal y del Real Club Deportivo Mallorca, hijo del mítico central del conjunto bermellón de Fernando Niño, que llegó a ser también internacional Fer Niño en las categorías inferiores de la selección española, llegó incluso a la sub-21, como también lo hizo por ejemplo este hombre, Geray Álvarez, que jugaba hacia la derecha, recibe Álvaro Yaló. Yaló que Sanzeterekin jokatu nahi zuen. Ez du bere helburua lortu, ala ere beste behin Amalau zenbaki dunak lortu du baloi hori berreskuratzea. Ondo urrundu dute arriskua Burgoseko atzelariek eta azkenean eskuekin jaso du baloi hori Loik Badiasilek. Motz jokatu du orain atezain frantziarrak. Hugo Pascualekin, azkenean luze eskuinez frantziarrak. Ferniñoren bila, Atletikek berreskuratu du jabetza. Hortxe Sanzet da Guruzeta. Guruzeta que venía a recibir, como siempre, el donostiarra ofreciéndose en la media punta a pesar de ser la referencia ofensiva, ofreciendo alternativas al sistema de juego. Ernesto Valverde que ataca, en este caso su equipo, por el lado derecho, por el izquierdo, es Alex Berenguer. Berenguer que quería marcharse de su par, le cerró bien la puerta. Hugo Rastrilla, saque de banda para el Athletic. Alboko sakea izango du Aduaresek, hementxe irudietan, Alex Berenguerrekin jokatu du motzean. Berenguerrek atzera, hortxe Mikel Jauregizar. Pasaren urtean, maiz aritu zen lehen taldearekin. Bermeotarra, Ander Herrera, Oian Sanzet eta Herrera. Ariarantz hurbiltzen talde bilbotarra. Eta kornerra lortu du bigarrena partidan Andoni Gorosabelek eta oraintxe bertan Ernesto Valverdek bere aulki guztia hementxe ikusten dugu irudietan. Vemos en la parte inferior de la imagen cómo están empezando a calentar junto a los suplentes del Burgos, también los suplentes del Athletic para ingresar en el terreno de juego durante el segundo acto. El córner que lo va a botar Alex Berenguer, kornera jarri du Barañaingo aurrelariak. Arriskua urrundu dute Burgoseko atzelariek. Aduaresek erdirak eta jardezake, penalti puntura dator baloia. Beste behin buruz Burgoseko atzelariek arriskua urrunduz. Ondo Juri. Baloi hori jasoz. Eskerrera zabaldu du Aduaresekin. Oian Sanzet eta Andoni Gorosabel. Gorosabelek eskuinerago Alex Berenguer aurkitu du oraintxe. Eskuinera etorri da Nafarra eta beste aldera edo barrura hobeto esan da joan da Álvaro Yaló hementxe aldaratzea Malau zenbakidunarentzat. Jaurtiketa nahi zuen egin, baina azkenean ondo itxi diote bidea eta falta gainera egin dute bere taldekideek. Ander Herrera protestaka, falta adierazi du Cordero Vegak. Kurrori egindakoa, el jugador de La Palma del Condado, el onubense que, como decíamos anteriormente, cuando vemos la acción anterior repetida, es el jugador más destacado de este equipo. Marcó 15 goles, nada más y nada menos, en la pasada edición de la Liga Hypermotion. Y también repartió 5 asistencias. Uno de los jugadores más destacados, diríamos, de la segunda división, que renovó con el conjunto
de la Ranzón hasta 2027. Ataca el Athletic, erasoan orain Athletic. Alex Berenguer egin dezake jaurtik eta azkenean mantxo iritsi da baloi hori atzelari baten gorputzean jostean Loik Badiasileren eskuetara. Baina gutxienez saiatu da Nafarra. Luze joko du Loik Badiasilek Kurroren bila. Mikel Jauregizarrek goitik irabazi dio borroka horretan, hala ere falta egin du Athleticek zelai erdian. Baloia Burgosena izaten baloiak Burgosena izaten jarraituko du eta hementxe beste behin falta bat Burgosen alde. Aduaresek Alex Sankrisi, Madrildarrari falta argia egin dio. Beraz, Burgosek izango du jabetza bere alde. Eskuinegaletik jarruko dute martxan baloia etxekoek. Bi jokalari daude hori inguruan. Ezbanabiloker, Alex Sankris eta Kurro Sánchez dira. Sankrise jarri du baloia lehen zutoinera eta adi oso gutxigatik ez da iritsi. Errematera Kevin Apin, saletuen txaloak. Baloia kanpora joan da oso gutxigatik, hementxe ikusiko dugu errepikapena. Sankrisen erdiraketa, baloi hori oso arriskutsua zen. Eta oso gutxigatik ez da iritsi, ez da Kevin Apin, ez da Aitor Kordoba kapitaina. Ateko sakea, gizon honek, Alex Padillak jarri du motzean, beste behin baloia bueltatu diote. Eta Zarauztarrak orain eskerrez joko du. Luze, Jaloren bila, azkarrago ibili da, aurre hartzeko, buruz, Miguel Ángel Atienza, alboko sakea izango du Athleticek bere alde, Gorosabelek Guruzeta aurkitu du, Guruzeta, Jaloren bila, ideio ona zen, baina asmatu egin dio Burgoseko atzelariak, beraz, alboko sakea izan du beste behin Athleticek bere alde, Juri Bertxitxe, zelai erdian, amazazpi zemakiduna barrutik. Oian Sanzeten bila, Sanzetek Berenguer aurkitu du, Berenguerrek Jauregizara aurkitu nahi zuen, ez da iritsi kontrol horretara Ermeotarra, alboko sakea izango du Burgos Club de Futbolek bere alde. Lehen zatiko azken minutuetan murgildu gara dagoeneko. Zazpi besterik ez dira falta atxeden aldira iristeko goratu. Burgos aurretik dela markagailuan lehen minututik eta bigarrenaren bila dator orain erasora. Adi arriskua egon daiteke Ferniño areatik gertu ondo itxi diote atea eta kornerra lortu du bere alde gutxienez. Aurrelari andaluziarrak, hirugarrena Burgosen alde, txaloak rotan jaiotako aurrelaria dentzat. Giroa aparta izaten ari da. Bero handia izan dugu arratsaldean zehar hemen Burgosen, orain arratsaldeko 8 gutxi dira. Eta temperatura pixka bat jaitsi da. Kornerra jarri du Burgosek, erasora beste behin alderatzea Atientzari jauzi zaio. Baloia arean sartu nahi zuen Madrildarrak. Hala ere ez du lagunik aurkitu. Eta Sanzete jaso du jabetza. Yuri. Ander Herrera, que cruza la divisoria, levanta la cabeza y busca un compañero. Lo encuentra en la figura de Aduares, que se incorpora al ataque como siempre en este partido. De manera insistente el 23. Vuelve a recibir. Ahora encuentra por dentro a Mikel Jaureguizar. Jaureguizar que quería girarse sobre sí mismo. Le adivinó las intenciones Miguel Ángel Atienza, aunque el balón le cae de nuevo a Ander Herrera. Herrera jaso du, baloi hori. Hogeita bat zenbakidunak orain jokoa eskuinera zabalduko du. Hortxe dago Álvaro Jaló. Álvaro Jaló bere aurkaria gainditu nahi zuen, ez du helburua lortu ala ere, ondo jaso du beste behin baloia. Erdiraketa orain Jalok. Eta baloia kornerera bidaliko dute Burgoseko atzelariek. Hain zuzen ere Hugo Pascual, Arrobiko erdiko atzelariak bota du kanpora. Bigarren kornerra aldetiken alde
lehen zati honetan. Beste behin Alex Berenguerri jarriko du martxan. Eskuinearekin, baloia lehen zutoinera zetorren. Guruzak salto egin du, baina ez da iritsi errematera eta orain kontraerasora Burgos, Apin eta Javi de López Prieto. Ondo defentsa lanetan Alex Berenguer. Baloi hori berreskuratzeko txaloak ala ere Burgoseko saletuek bere jokalarientzat. Gozatzen ari dira Burgoseko saleak, bere taldea aurretik ikusita, lehen mailako arerio baten aurka. Gorosabel, Jalo, bi fitxaketak, eskuin egaletik orain golaren bila, Gorosabel eta Jauregizar. Ondo itxi dio bidea Hugo Pascualek, alboko sakera bidali du baloia. Eta gainera Jauregizarren gorputzean jodu, Jauregizarren oinean hain zuzen ere baloiak, beraz alboko sakea Burgosen alde izango da. Eskuinera etorri da baloia, hementxe erasora dator, 21 zenbaki duenarekin Hugo Rastrilla. Rastrilla eta Atienza eta Curro eta Sankris. Sankrisek jokaldia hasi nahi du eskuine galetik, falta jaso du Miguel Ángel Atienzak. Txistuka orain saletuak, mina hartu du Madrildarrak, hemen ikusiko dugu errepikapena. Mikel Jauregizarrek falta egin dio Burgoseko erdilariari orain barkamen eske Bermeotarra. Nahi gabe izan da. Acción un tanto fortuita, involuntaria, ha llegado un poco tarde. No quería hacerle daño. Afortunadamente se levanta sin ningún problema el centrocampista madrileño. Y va a poder continuar sobre el rectángulo de juego. Sacará Loic Badiasile. Últimos 2 minutos y medio de esta primera mitad, que de momento tiene al Burgos por delante en el marcador gracias al tanto que ha logrado después del gol de Yuri Berchiche en propia puerta. Juega precisamente el lateral hoy central del Athletic. Erasora datore Burgos bigarrenaren bila. Erdiraketa jarri du Sankrisek. Atzera Madrildarrak. Hortxe Aitor Córdoba. Kapitainak. Hugo Pascual aurkitu du adi orain. Baloia lapurtu dio Álvaro Jalok eta arriskua egon daiteke eskuinetik. Ziztu bizian datore 14 zenbakiduna. Erdiraketa jarri du, baina ondo Hugo Pascual bere akatsa zuzenduz. Alex Berenguerren jaurtik eta oso urrutitik. Kanpora zuzenean. Gora bidali du Nafarrak baloi hori. Ateko sakea izango du Burgos Club de Fútbol. El disparo lejano de Alex Berenguer. Aquí vemos la acción repetida como Álvaro Jaló ha conseguido correr por la banda derecha, una de sus especialidades. Y el centro lo ha despejado bien el Burgos, y el disparo posterior de Alex Berenguer se ha ido muy desviado. Saque de puerta para el Burgos. Lo pone en largo Loic Badiasile buscando a Ferniño. Ferniño que no consigue conectar el control. En segunda instancia sí lo hace con el pecho. Buscaba a Curro. Pedían mano y finalmente la señala el colegiado Cordero Vega. Eskuarekin jodu Andoni Gorosabelek. Beraz, falta izango du bere alde. Burgosek azken abagunea izan dezake etxeko taldeak. Hemen ikusiko dugu errepikapena. Argi eta garbi eman dio eskuarekin Andoni Gorosabelek baloiari. Beraz, falta izango du Burgosek bere alde. Esatiko azken minutuan gaude. Agian besteren bat lusatuko du epaileak. Bi aldaketa egin direlako. Laster ikusiko dugu erdiraketa ona da Alex Sankrisena. Eta kornerra izango du Burgosek bere alde, laugarrena lehen zati honetan. Hemen amaitu daiteke lehen zatia. Erasoan etxeko taldea. Bigarren golaren bila, hori ekidi nahi du Athleticek. Bigarren zatian talde berria zelairatuko du Ernesto Valverdek. Eta hala da, minutu bat gehiago izango dugu hemen el plantion. Erdiraketa jarri du ondo Padilla. Baloi hori urruntzeko. Sale bien de puños el guardameta de Zarauz, aunque sigue el peligro el centro hacia
Miguel Ángel Atienza, no llega el remate. Vemos en la imagen sobreimpresionado que van a ser 2 minutos, pero nos ha mostrado el cuarto colegiado que es 1, por lo tanto nos iremos hasta el 46. Juega el Athletic, aunque ahora se equivoca Mikel Jaureguizar. Erasoan orain Burgos Club de Fútbol. Javi López Pinto, Barrutik Kurroren bila, beste behin Pinto, aria barruan amazaz pitzemakidunak, erdiraketa egin dezake, ondo itxi dio bidea Andoni Gorosabelek, atzera jokatu du Apinekin, Apinek atzerago, hortxe dago bere taldekidea Kurro, baloia Atienza jaso du, Atienza eta Florian Miguel, ez du Kurro orkitu eta orain erasora Athletic adi, azken aukera izan dezake Ernesto Valverderen taldea kontra erasora Mikel Jaureguizar, Ander Herrera, badator erasora orain Aduares baita ere, 23 zenbakiuna, area hartzera iritsi da, hortxe Alex Berenguer, Alex Berenguerrek erdiraketa jar dezake, lehen zatiko azken abagunea izan dezake Athleticek, hortxe Mikel Jaureguizar jaurtik eta Bermeotarrak eta Burgoseko atzelariek urrundu dute arriskua, badator orain kontra erasora, Kevin Apin, pailak, beste jokaldi bat utzi nahi zuen azkenean ondo lapurtu dio Gorosabelek, eta amaitu da lehen zatia gogoratu Burgos aurretik dela markagailuan lehen minutuan iritsi da gola, Jurik egin du nahi gabe gola bere atean, como decimos, se marchan los 22 protagonistas a los vestuarios con ventaja para el Burgos, termina esta primera mitad, el gol ha llegado en el primer minuto de juego, una acción desafortunada entre Yuri Berchiche y Alex Padilla, que ha terminado en el fondo de las redes. Esaten dugune moduan, bagoaz atxeden aldira guk ere atxeden hartuko dugu eta 15 minutu barru itzuliko gara bigarren zatiaren kontaketarekin. Gero arte! Nací en la ciudad del frío y, como se suele decir, no pedí ser de Burgos, simplemente tuve suerte. Recuerdo cuando era pequeño la emoción de caminar a orillas del Arlanzón hacia el campo. El Zatorre era nuestro segundo hogar. De joven, cada domingo era sagrado. Tardes interminables esperando con ansia los resultados. Seguir los partidos con mis amigos era más que una tradición, era nuestra forma de vivir. Cuando me convertí en padre, sentí la necesidad de transmitir esta pasión a mi familia. Ahora ella es quien me lleva a mí, recordándome que el Burgos Club de Fútbol es mi historia, mi familia, mi identidad. El Burgos es toda mi vida.
Esan dutena ez, hau familia bat da eta hemengo bestuarekin erraza izan da, ez? Bueno, adaptazioa azkar egingo dut eta bueno, esaten dizuena, ez? Oso pozik hemen egotagatik eta dagoen bestuarekin. Me siento muy feliz de poder volver a casa. Siempre ha sido un sueño mío desde pequeño haberme criado aquí con mi gente, mi familia, mis amigos. Pues creo que era la mayor ilusión que les podía dar de volver a casa y muy feliz por estar aquí. Bueno, niretzat talde oso erakargarri bat zen, historia handiarekin, Kopa ere basi zuen, Europa jokatuko du, eta bueno, horregatik hona etorri naiz. Una experiencia bonita, una trayectoria bonita. Son fases de la vida, poco a poco, y he llegado a un buen momento aquí, en mi mejor momento de la carrera se puede decir, y ahora estoy aquí enfocado y en dar la talla todos los días. Bueno, imagina baldozu, azkenien kriston ilusiño egiten dozta. Hau da nire bosgarren urtie lehenengo taldien, baina oso gazti izen da sartu nintzen Lezamara. Jadie beratzi urte hemen atletiken. Eta benetan sentitzen dut atleti nire etxe izango basan moduen. Eta bueno, gurekonan aprobetxau eskertzeko alde batetik direktibai nigan ipinindako konfiantzagatik. Eta gero eskertu bebai Lezama inguratzen da behin jendiei, urte hauetan nigaz aukindako jarrera gaitik. Bueno, creo que hemos demostrado que sí, hemos quedado quintas en Liga y hemos llegado a unas semifinales en Copa y hemos conseguido estar invictas esta segunda vuelta en casa. Entonces creo que hemos hecho una grandísima temporada, somos conscientes de que el Atleti está haciendo un gran proyecto, muy ambicioso y queremos mejorar esta temporada del año que viene. Bueno, te lo puedes imaginar, para mí es como un sueño. Al final llegué muy joven a Lezama con 16 años y ya son 9 años aquí en el Atleti y de verdad siento este club como si fuera mi casa. Aprovecharía también para agradecer primero a la directiva por la confianza que han puesto en mí y luego también agradecer a toda la gente que rodea al Atleti por cómo se han portado conmigo durante todos estos años. Creo que lo primero es ir de la mano del club, de la dirección deportiva. ¿A quién voy a entrenar? ¿Qué es lo que voy a entrenar? ¿Cómo? ¿Cuántos días? Bueno, oso pozik ez, azkenean ilusio handiarekin nator, Atletik azkenean talde historikoa da eta egia esan ilusio handiarekin natorrela.
El Athletic además tiene una filosofía que no tiene ningún otro equipo y eso al final también pues es muy de valorar, ¿no? Pues que se trabaje tanto la cantera, que al final pues da sus frutos y se está viendo ahora, sobre todo con jugadoras jóvenes. Y bueno, como dices, ¿no? He coincidido con muchas jugadoras que ahora están aquí y la verdad que me han hablado muy bien y no he tenido ninguna duda en firmar por el Athletic. Bueno, errealitatea da, jokalari gazteak daudela, baina azkenean Athleticek beti arrobia asko zaintzen du, asko lantzen du eta azkenean horrek bere fruituak ekartzen ditu eta ikusten ari gara, ez? Jende gaztea iritsi da lehenengo mailara eta ikusten da iritsi direla geratzeko. Es un equipo con jugadoras que tienen mucha proyección, que están dando el nivel y que están dando el callo y no tengo ninguna duda que entre todos y entre todas que vamos a conseguir cosas muy bonitas. Ojalá podamos mejorar la clasificación de este año y pues trabajando y mejorando pues seguro que conseguimos muchas cosas bonitas. Bueno, pues para mí es algo que quería desde un principio, siempre lo he dicho, siempre lo he dejado claro y bueno, creo que al final tanto el club como yo estábamos de acuerdo en todo y al final hemos llegado al acuerdo que deseábamos todos. Bueno, yo creo que ha sido un año espectacular, ¿no? Un año que se recordará en la historia de este gran club y bueno, sobre todo el volver a Europa, ¿no? Después de tantos años y bueno, conseguir un título de Copa después de 40 años, poder sacar la gabarra a la ría. Y nada, pues sobre todo mucha ilusión lo que viene en estos años. Tenemos un grupo fantástico y bueno, dar sobre todo gracias a la afición, ¿no? Porque se nota que me quieren mucho, que están siempre ahí, de hecho me cantan hasta mi nombre y les doy las gracias. Bueno, yo creo que la decisión la tenía tomada antes de todo eso. Creo que siempre mi idea ha sido quedarme aquí. Y bueno, al final pues esas cosas también te ayudan, ¿no? Porque que te quiera la gente de aquí de Bilbao, ganar títulos, sacar la gabarra después de tantos años, creo que influye bastante, pero yo lo tenía bastante claro desde el principio. Tenemos que asegurarnos de que nuestro proceso educativo sea el mejor posible. Bueno, pues imagina ezazu, ez, niretzat ikaragarria da, gogoratzen dute hasi nintzela futbolan jolasten
4 urte eta erdi nituenean, eta bueno, nire ametsa beti izan zen jokalari profesionala izatea, eta bueno, bebai eskertu nahi diet txantreari, haiek izan zirelako atletik erakutsi zidatenak, erakutsi zidaten bere baloreak, bere filosofia, eta bueno, horren aurretik atletizale egin nintzen, eta nire ametsa beti izan da atletiken jokatzea, eta bueno, 2021 arte, Bueltan gara el plantío futbol zelaitik hemen Burgosen, Athletic Kluben gizonezkoen lehen taldeak bere denboraldi aurreko lehen lagunartekoa jokatzen ari da, eta hemen ikusten dugu irudietan Ernesto Valverdek taldea guztiz aldatu duela bigarren zatiari ekiteko. Hauxe da, Oier Gasteizi izango da atezaina, Hugo Rincón, Unai Egiluz, Iñigo Lekue eta Adama Boiro izango dira atzelariak eskuinetik eskarera, Euskarri lanetan Pello Canales eta Beñat Prados, punta erdilanak Mikel Jauregizarrek egingo ditu. Jauregizar lehen zatian zereiatu da Baeskaren ordez, min hartu baitu Gasteiztarrak, Aegaletan Iñaki Williams eta Ingeru Olabarrieta, eta aurrelari moduan Javier Marton. Por lo tanto, vemos que se van a producir 3 debuts con el primer equipo. El guardameta de Altsasu, Oier Gasteizi, el lateral zurdo procedente de Osasuna, Adama Boiro, y Pello Canales, el centrocampista de Barrikasida. Bigarren zatia, martxan da beraz bigarren zatia, orain Atletik eskuinetik eskerrera erasoan, Burgosek baloia berreskuratzea lortu du, ez dago aldaketarik etxeko taldean, hamaikakoa bera da, bueno bai, bat egin du Jon Pérez Bolok, Ander Cantero zelairatu da ATP-an, Loik Badiasileren ordez, un cambio ha hecho Jon Pérez Bolo, el técnico bilbaíno, ha cambiado de portero. Ha ingresado en el terreno de juego el navarro de la Rochapea, Ander Cantero, que ha llegado este verano procedente del Racing de Ferrol, el ex de la Sociedad Deportiva Eibar o del Club Deportivo Lugo, entre otros, en lugar del guardameta que ha disputado la primera mitad, Loik Badiasile. Erasoan orain Athletic, Mikel Jauregizarrek berreskuratu du jabetza, Beñat Prados en Villa, txantreako erdilariak, orain dela gutxi 2021 arte luzatu du bere kontratua, eskuinera zabaldu du eta hortxe dago Ingeru Olabarrieta. Luiaondoko hegaleko jokalariak adi arriskua egon daiteke, Barruti Jauregizarrek Martona aurkitu du, eta Nafarraren errematea, Ander Cantero gelditu du, hemen ikusiko dugu errepikapena Atletiken lehen aukera garbia, ondo aurkitu du Jauregizarrek Javier Marton, baina ondo kokatuta zegoen baitare Ander Cantero. Baloi hori gelditzeko, primera ocasión clara para el Athletic en este primer minuto de la segunda mitad. Buena acción entre Aingeru Olabarrieta, Mikel Jauregizar y Javier Martón, y el ex jugador del Club Deportivo Mirandés, cedido por el Athletic la pasada temporada. No ha podido ver puerta. Erasora beste behin Burgos, orain gutxi, oso gutxi iraundio jabetzak etxeko taldeari, alboko sakea izango du Athleticek. Unai Egiluze jarri du azkar baloia martxan. Oier Gasteiziren bila, debutariak Iñigo Lekuerekin, Barruti Jauregizar. Jauregizarrek atzera beste behin, hortxe dago Iñigo Lekue, orain kapitaina Iñaki Williams da. Lehen zatian Gerai Alvarez izan da, orain bederatzi zenbakidunak darama besokoa. Iñigo Lekue, kapitainako beste bat, taldeko beste kapitan bat da Iñigo Lekue. Oskar de Marcosekin batera, lehen kapitaina Laguardiakoa gaur ez dago hemen. Eta orain erasoan Athletic, Hugo Rincón, Barrutik, Pello Canalesen bila, hortxe Barrikarra, lagun baten bila, Adama Boiro, beste debutari bat hementxe, Iñaki Williamsekin, Iñaki Williamsek Barrutik, hortxe Mikel Jauregizar, irukia itxina izuen Adama Boirorekin, baina Osasunatik etorritako hegalekoak ez du baloi hori jaso, beraz, alboko sakea izango du Burgos Club de Futbolek.
Hortxe jarri du martxan, Hugo Rastrillak. Hala ere Iñaki Williamsek jaso du aldaratzea, Beñat Prados. Pradosek buru altxatu eta eskuinera zabaldu du beste nafar baten bila, hortxe Hugo Rincón. Bal tierrakoak. Txantreakoari bueltatu dio baloia. Inigo Lekue, Adama Boiro. Adamak, barrutik, Unai Egiluz aurkitu du. Lau zenbakidunak, 24 bila hortxe Prados, Aingeru Olabarrieta. Debuta egin zuen lehen mailan, La Liga EA Sportsen, azken aurreko jardunaldian San Mamesen. Aingeru Olabarrieta Luiaondoko arabarrak. Eta orain beste behin jaso du baloia hementxe gaur 11 zenbakiduna daraman jokalariak. Jauregizar, Prados, Adama Boiroren erdiraketa adi, Marton errematera dator. Ez da iritsi nafarra, Jauregizarrek borroka, hala ere urrundu egin du arriskua Burgosek. Hortxe jaso du kontrola. Baita ere zelaiatu da Dani Ojeda, bigarren zati honetan. Eta Ander Martínez dugu ikusi aldaketa. Markamena askatzen dizuegu. También ha habido más cambios en el Burgos. Se han incorporado al terreno de juego el canario de Las Palmas, Dani Ojeda, y Ander Martín, el donostiarra, canterano de la Real Sociedad. Segunda temporada aquí en el Burgos Club de Fútbol. Ateko sakea, jarriko du baloia martxan. Ander Kanterok. Erasbie Galak aldatu ditu Jon Pérez Bolok, Alex Sankris eta Javi López Pinto izan dira. Zelaia utzi duten jokalariak. Eraso dator Burgos, adi arriskua egon daiteke Florian Miguel erasora. Kornerra lortu du bere alde frantziarrak. Bigarren zatiko lehena. 5. minutu honetan eskerre galetik jarriko du baloia martxan Jon Pérez Boloren taldeak. Badator Curro Sánchez. Kornerra martxan jartzera, motzean jokatu du Dani Ojedarekin, adi arriskua egon daiteke Ojedaren erdiraketa, ondo Atletikeko atzelariak arriskua urrunduz, baina bigarren jokaldian Florian Miguelen burukada eta gola. Gola lortu du Florian Miguelek, area txikian bakarrik sartu da frantziarra, eta bigarrena egin du 51. minutuan. Zoramena el plantioko armaietan, Burgosek bi, Florian Miguelen gola, Athletic Clubek huts, amplía su renta el Burgos Club de Fútbol. Aquí vemos la acción repetida, como llega solo libre de marca Florian Miguel, no ha conseguido evitar el tanto desde la línea de gol. Unai Egiluz, marca el Burgos, marca de cabeza Florian Miguel, 52 de partido, Burgos Club de Fútbol 0, Burgos Club de Fútbol 2, Athletic Club 0. Bigarrena egin du etxeko taldeak, izugarri gozatzen ari dira bere zaletuak hemen armaietan. Ona izan da jokaldia, erdiraketa, eta bigarren zutoinan bakarrik iritsi da Florian Miguel, frantziarra, iritsi berriak gola lortu du. Errenta bikoiztu du Burgosek, eta orain Athletic. Atletikek aurrera pausoa eman behar du. Partidari buelta eman nahi badio. Hementxe erasora Pello Canales, debutadiak, Iñaki Williams aurkitu du hementxe kapitaina. Le va a doblar por la izquierda Adama Boiro, opta por jugar con Pello Canales, ahora sí recibe Boiro. Adama, que quiere marcharse de su par, juega con Iñaki. Iñaki, que no consigue conectar ese control que le enviaba su compañero, despeja la zaga del Burgos. Y le cae la pelota a Dani Ojeda, el futbolista ex de la Ponferradina, donde coincidió con Jon Pérez Bolo, también del Alcorcón o del Leganés, el Albacete y el Granada, un jugador ya veterano de 29 años, que tiene un largo recorrido, como pueden comprobar, en la segunda división. Erasora orain Athletic. Markaga joan hurbildu nahi du Ernesto Valverderen taldeak. Pentsakor teknikaria. Jauregizar. Lekue eta Jauregizar.
Baloia ukitu eta ukitu orain Jon Perez Bolok beste hainbat aldaketa egingo ditu, lau jokalari zituen egalean beroketa lanetan, beraz haiek izango dira, zelairatuko direnak adi arriskua egon daiteke erdiraketa eta gola, Atletiken gola, erdiraketa bikaina jarri dio, Aingeru Olabarrieta, Javier Martoni, eta denboraldi aurreko lehen golegilea izan da Nafarra, 54. minutuan Atletikek gola lortu du, Burgosek bi, Atletik Klubek bat, Javi Martonen gola hementxe ikusiko dugu errepikapena, erdiraketa bikaina eta atzetik aurrera ondo iritsi da area txikira. Javier Marton bere lehen gola egiteko uda honetan 3 egin zituen pasaden udan. Marca Javier Martón, marca el Athletic, se acerca en el marcador el conjunto de Ernesto Valverde que quiere más, atención porque hay peligro, recupera Pello Canales, juega con Aingeru Olabarrieta, puede golpear el centrocampista, el asistente, se la devuelve a Pello. Pello que viene por la banda derecha, puede poner el centro el de Barrica, finalmente opta por jugar atrás para Aingeru. Aingeruk erdiraketa jar dezake Barrutik Iñaki Williamsen bila, esaten ari ginen moduan Atletikek aldea murriztu du markagailuan, azkar erantzun du Burgosen bigarren golari Martonen golaren bitartez. Eta orain berdinketaren bila Atletik adi arriskua egon daiteke, erdiraketa oso luzea jarri du Adama Boirok, ez da iritsiko Iñaki Williams, ez da Hugo Rincón, alboko sakea izango du Burgosek bere alde. Polita izaten ari da bigarren zatia, bi gol ikusi dutugu 10 minutu hauetan, aukera gehiago lehen zatian baino, eta hementxe datoz Burgosen 4 aldaketak, segidan kontatuko ditugu. 20 zenbakiarekin, 28 zenbakiarekin, biarekin, eta 30ekin Lucas Ricoy, 28 Saúl del Cerro, bia Marcelo Espósito, eta 20 David Ernaiz dira, txaloak guztiontzat. Badatoz zelaia utziko duten jokalariak, adibidez kapitainak, Aitor Kordoba hementxe irudietan. Espan Biloker baita ere Kurro, badator aulkira. Atzetik, atesainaren atzetik beste jokalari bat irten da. Jarraian ikusiko dugu nortu diren zelaia utzi duten jokalariak. Ea Burgoseko gure lagunek, como decimos, a ver si nos pueden ayudar nuestros compañeros del Burgos. También sabéis, por supuesto, que se puede seguir el partido. Se retira, vemos aquí en la imagen, Miguel Ángel Atienza. Se puede seguir el partido también en directo en las redes sociales, en los diferentes canales que tenemos, tanto en X como en Instagram, en Facebook, gracias a nuestros compañeros del Departamento de Comunicación del club, que hacen una ingente, cuantiosa y gran labor para acercarnos toda la actualidad del club Zurigorri. Y ahora ataca por mediación de Íñigo Lecue, buscando a Iñaki Williams. Ez du kontrola egitea lortu kapitainak. Hala ere alboko sakea bere taldekidei dagokio. Azkar jarri du martxan Adama Boirok, Lecue, Unai Egiluz. Egiluz eta Hugo Rincón. Eskuinera zabaldu du, hortxe dago Aingeru Olabarrieta. Olabarrieta eta Rincón. Rincón badator erasora, lapurtu egin diote baloia Nafarrari eta erasora, kontra eraso dator orain Burgos, falta egin diote argia aurrelariari. Lucas Ricoy, Madrildarrari, Atlético de Madriden arrobitik etorritako jokalariari, eta azkaratera dute bere taldekideek. Marcelo Espósito, que jaso du baloia, Kordobako atzelariak, Sevillan esitako jokalariak Barrutik. Bere taldekidea aurkitu du, David Ernaiz da, 20 zenbakiduna, atzera Ricoirekin. Ezkerregalean, Ander Martin aurkitu du, Donostiarrak atzera, hortxe Hugo Pascual. Hasieratik dagoen jokalari bakarra, erdiraketa jarriko du Burgosek adi, Rastrillaren erdiraketa, ondo urrundu dute Atletikeko jokalariek arriskua.
Hala ere alboko sakea izango du Burgosek bere alde. Baita ere Amalauarekin zelairatu da. Etxeko arribitxia Davide González. Orain dela pare bati egun iritsi da Burgosera Real Madrid Kastillatik. Fitxaketa ilusionagarria talde honentzat. Etxera itzuli da Davide González. Real Madrilen arrobian. Izan ostean Saúl del Cerrok. Beste arrobiko jolari batek lapurtu du baloia. Hala ere ez du elkar ulertu Ander Martinekin. Mikel Jauregizarrek berreskuratu du jabetza. Adama Boiro, Iñaki Williams, biak labiak eskerregaletik. Erasora datoz, Iñaki Williamsek gelditzeko eskatu dio. Hiru zenbakidunari. Lekueri eman dio atzera baloia, Jauregizar. Jokaldia hasiz atzetik aurrera Atletik, Prados. Prados eta Canales eta Prados orain eskuinera zabaldu dute jokoa. Leoiek, hortxe Aingeru Olabarrieta, Unai Egiluz, debuta egin zuen lehen taldearekin baita ere. Kopako lehen kanporaketan Rubin, bat eta bi, irabazitako partida horretan. Hortxe Beñat Prados, Pradosek eskuinera zabaldu du jokoaren orantza Aingeru Olabarrietan erdiraketa. Beste behin ona zen baloia, orain ez da iritsi errematera Iñaki Williams. Txalo artean baloia jaso du Ander Cantero. El guardameta navarro que embolsa la pelota sin ningún problema. El centro que era bueno de nuevo de Aingeru Olabarrieta. Esta vez no consiguió conectar el remate. Iñaki Williams lo vuelve a intentar el Athletic, que busca ahora con determinación y ahínco el empate. Ese Mikel Jauregizar juega hacia la izquierda para Iñaki Williams. Iñaki Williamsek buru altxatu eta barrutik Mikel Jauregizar aurkitu du. Iñaki Williamsek orain eskerrerago, hortxe Adama Boiro erdiraketa ona da, buruka da Martonek, ez du asmatu, eta baloia kanpora irtengo da alboko sakea Burgosen alde, baina ondo dabil orain Atletik minutu hauetan zehar, berdiketaren bila, Ernesto Valverderen taldea hementxe ikusiko dugu jokaldiaren errepikapena, golaren errepikapena zuzen ere. Ondo iritsi da atzetik aurrera gizon hau, irudietan dagoen Javier Marton. Uda honetako lehen gola lortzeko. Hementxe Iñigo Lekue gaure erdiko atzelari gisa. Beste berritasun bat ez dain berria, zen eta Iñigo Lekuek adibidez partida bat jokatu zuen Osasunaren aurkako derbia San Mamesen. Azken jardunaldietan bajak zirela eta Iñigo Lekue jokalari oso completoa da. Un jugador muy versátil, polivalente, puede actuar tanto en los dos laterales como en el eje de la zaga, como lo está haciendo hoy el defensor de Deusto. Juega el Athletic, ese Hugo Rincón, que precisamente combina con el zaguero de Ustuarra, que se incorpora al ataque, se gira sobre sí mismo y juega atrás para Mikel Jauregizar. Jauregizarrek Pello Canales aurkitu du. Canalesek gaur debuta. Partida noski berezia. Barrikarrarentzat. Atzera Unai Egiluz. Mikel Jauregizar. Barrutik Martonekin ez dute elkar ulertu. Villafranco aurrelariak eta Iñaki Williamsek. Alboko sakea izango du Burgosek bere alde. Bigarren zatiko 17 minutu. Bete dira dagoeneko hemen el plantillo futbol zelaian gogoratu. Burgos aurretik dela markagailuan. Baina Atletiko erain askoz hobeto bigarren zati honetan. Berdinketaren bila. Beste aldaketa bat egingo du Burgos Club de Futbolek. 6 zenbakiarekin. Raúl Navarro Sevillarra zelairatuko da eta txalo artean. Bere tokia utziko dio Hugo Pascual. Arrobiko atzelariak. Hementxe Raúl Navarro. Valladolid ben Almerian. Eta Sevilla Futbol Kluben arrobian ezitako atzelaria. Talde honetako veteranoetako bat. Eta hemen gazte batek jaso du baloia, diarrizkoa egon daiteke. Sekulako geldiketa egin du Oier Gaztezik. Bakarrik zetorren errematera Burgoseko aurrelaria, baina Oier Gazteziren geldiketa itzela. Ez banabiloker Edu Espiau beste jokalari bat bigarren zatian
zeleratu dena, kanariarrak errematea ona egin du, baina geldik eta itzela izan da, genioen bezala, el paradón ha sido espectacular de Oyer Gasteiz y buenos reflejos del guardameta de Altsasu para evitar el tercero cuando todo hacía indicar que podía llegar al marcador el tanto del canario de Edu Espiau, otro jugador que ha ingresado durante la segunda mitad. El ex de la Ponferradina también allí coincidió con Jon Pérez Bolo y canterano de la Unión Deportiva Las Palmas y del Villarreal Club de Fútbol. Ahora defendiendo los colores del Burgos, vemos la acción repetida, cómo se ha quedado solo Edu Espiau, pero la mano ha sido buenísima abajo de Oyer Gasteiz, que también debuta hoy, el guardameta, nacido en el año 2003 y que está completando la pretemporada ante las bajas en la portería de Unai Simón, que recuerden fue operado con éxito el pasado jueves. Va a estar unos meses de baja el guardameta de Murguía, y también la baja de Julen Aguirrezabala, que se hizo daño en un entrenamiento de la pasada semana. Mala suerte para el guardameta de Rentería, pero que esperemos que pueda estar disponible para las primeras jornadas de Liga. Ataca el Burgos, minuto 65 de partido. Gritos de Burgos, Burgos. El público que quiere más lo está disfrutando su afición. Garrasika Burgoseko zaletuak. Eta orain Atletik berdinketaren biladi, ez da iritsi oso gutxigatik baloi horretara Javier Martón. Beste nafar bat aurreratu zaio Ander Kantero gizon hau. Baloia kanpora bidaltzeko. Beste behin Atletik erasoan, orain argi eta garbi jabetzan nagusi Atletik. Inigo Lekue. Adama Boirorekin. Baloia bueltatu dio Deustuarrari. Nahi Egiluz. Egiluzek zelai erdiuan. Peñat Prados aurkitu du. Beste behin Durangarra jaso du baloia hementxe Unai Egiluz. Inigo Lekue. Adama Boiro. Adamak barrutik Mikel Jauregizar aurkitu du. Adama beste behin baloia oraintxe Inigo Lekuari eman dio. Ojeda eta Espiauren presiopean. Atletik baloia eskuinera zabaldu du, hortxe Aingeru Labarrieta, Peio Canales eta Hugo Rincón. Erasoa Baltierrako galeko atzelaria. 22 zenbakidunak iskin egin dio bere aurrean zeukan jokalariari. Hala ere ez du falta adierazi Cordero Vega epaileak. Jabetza berreskuratu du Burgosek, hementxe David González. Ona da baloia Edu Espiaurentzat, adi. Barruan, aria barrura iritsi da Edu Espiau, baina beste behin ondo ibili da. Gola ekidinez Oyer Gasteiz. De nuevo gran intervención del guardameta navarro, que está destacando en esta segunda mitad. De nuevo le vuelve a negar el gol a Edu Espiau, que va a tener pesadillas con el debutante hoy. Salía al ataque ahora el Athletic, enseguida vamos a ver la repetición, porque sin duda lo merece. Se ha quedado solo Edu Espiau, también bien en la acción defensiva Íñigo Lekue, molestando en la medida de lo posible el remate de Edu Espiau, pero qué bien Oyer Gasteiz, negando el gol del ariete canario. De nuevo a la carga el Burgos, si quiere más, el público que está disfrutando y gritando muchísimo. El ambiente es espectacular aquí, prácticamente nos impide hablar con claridad, y saca el córner, al menos fuerza el saque de esquina a su favor el Burgos Club de Fútbol, el segundo de la segunda mitad. Son ya 6 los que lleva el equipo local, 6 córner daramatza etxeko taldeak. Bere alde, orain eskerregaletik jarriko du baloia martxan Jon Pérez Bolo, kaulkitik zuzendutako taldeak. Estrategia jokaldia egin nahi du Burgosek, kapitaina jarriko du baloia martxan Ander Martinek. Alegia, barkatu Dani Ojeda da kapitaina, 7 zenbakiduna. Ander Martine aldaratzera zetorren, eta azkenean Saúl del Cerro, que berreskuratu du baloia, atzera Ander Kanterok jaso du, atezainak inolako presari gabe
Marcelo Espositorekin. Kordobako jokalariak. Raúl Navarro aurkitu du. Ander Kantero. Kantero kluse, Ander Martinen bila. Hugo Rinkonek jaso du baloi hori. Mikel Jauregizar zelai erdian. Buelta erdia eman eta Adama Boiro aurkitu du. Hementxe Iñaki Williams. Bederatzi zenbakidunak. Atzera. Hortxe Mikel Jauregizar. Peñat Prados. En el círculo central recibe Unai Egiluz. Este para Aingeru Olabarrieta, que cada vez que puede encara. Se viene hacia adentro, pone el centro con la zurda. Desde el vértice del área, el rechace que le cae a Peñat Prados. Se la devuelve a Aingeru, que quería trazar la diagonal. Le impidieron el paso al Alavés. Aún así el balón que continúa siendo del Athletic. Esaten genuen moduan, lehen zatian ez du denboraldi aurre guztia errepasatu. Segiduan kontatuko dugu. Lehen Mikel Bezgaren lesioa iritsi da orain jokaldi arriskutsu bat. Beraz, jokaldiaren kontaketa egingo dugu eta ondoren taldeak dituen lagunartekoak esango ditugu. Kornerra botako du Athleticek. Bigarren zatiko hirugarrena eskuinegaletik. Aingeru Olabarrietak jarri du martxan. Epaileak beste behin erdiraketa egiteko eskatu dio Aingeru Olabarrietari. Bake eske Kantabriarra area barruan hainbat jokaldari. Zazpien zuzen ere, Canales eta Rincón area hartzean errematearen bila eta lekue zelai erdian. Aingeruen erdiraketa ona da, baina ondo jaso du baloi hori Ander Kanterok. Como decíamos, vamos a repasar los rivales de pretemporada del Athletic, que hoy la estrena aquí. El próximo miércoles también lo viviremos en directo aquí en YouTube Athletic ante el Real Racing Club de Santander en la Sesarre a las 7:30 de la tarde. El sábado 27 a las 8:30 de la tarde el trofeo 5 violines en el José Albalade, estadio del Sporting Clube de Portugal. El jueves 1 de agosto a las 7 de la tarde el rival será la Sociedad Deportiva Eibar en Las Llanas. Como el año pasado se repite el mismo encuentro. Y el sábado 3 el equipo jugará la final de la Euskal Herria Copa ante Osasuna también en la Sesarre a las 8:30. Para terminar con dos compromisos internacionales, el 7 miércoles a las 8:30 los Leones visitarán el campo Beskut Stadium para jugar ante el Aston Villa. Vemos que hay fuera de juego. Y el sábado 10, el último compromiso de la pretemporada, a las 3:30 de la tarde en Stuttgart, ante el conjunto que ha terminado subcampeón de la Liga Primeira, Liga Lusa. Perdón, me he equivocado, subcampeón de la Bundesliga, el Stuttgart. Quería decir que el campeón de la Liga Lusa también es el Sporting de Portugal. Hemos mezclado ahí dos partidos. Lo que está claro que son rivales de muchísima entidad. Tanto el Sporting de Portugal, el Sporting Clube de Portugal, campeón luso, como decimos, como el Stuttgart, subcampeón de la Bundesliga, o el Aston Villa, que se ha vuelto a clasificar para la Champions League después de muchos años. El equipo dirigido por Unai Emery. Beraz, talde handiak izango ditu aurrean Athleticek. Europako txapelketa jokatuko dituzten hiru talde. Athleticek ere baita ere jokatuko du Europa Liga. Eta orain korner izango du bere alde. Hementxe Aingeru Olabarrieta. Baloia martxan jartzeko prest egin du. Bigarren zutoinera dator baloia. Ondo aurreratu zaio Ander Kantero. Iñaki Williams ala ere ondo lapurtu du baloi hori Mikel Jauregizarrek. Lurrera jauzi da Bermeotarra, ez da faltarik egon epaiaren aburuz. Eta orain kontraerasora dator Edu Espiau. Bi aukera on izan ditu Kanariarrak. Orain falta jaso du 19 zenbakidunak. Beraz, ja betza mantenduko du etxeko taldeak. Falta argia egin dio Hugo Rinkonek Edu Espiauri. Hementxe jaiki da Las Palmaseko aurrelaria. Gran Canariako hobeto esan da aurrelaria. Las Palmas de Gran Canaria da izen zuzena. Eta orain luze bere taldeki bat Marcelo Esposito.
Dani Ojedaren bila, ez dute elkar ulertu hementxe Esposito irudietan. Alboko sakea jarriko du martxan Adama Boirok, azken ordu laurdenera hurbiltzen ari gara, oraindik Atletik atzetik markagailuan, gogoratu 2-1 irabazten ari dela Burgos bere zelaian. Atletik kluben aurka, Atletik berdinketa gutxien ez nahi du eta horren bila doa Aingeru Olabarrieta, Hugo Rincón. Hugo Rinconek Beñat Prados aurkitu du hementxe Adama Boiro, aurkariaren zelaian jada Iñaki Williams, ezkerregaleko marrari txatxita, hemen kapitaina kanpotik barrura dator baloia, oinetan duela, jokoaren norantza aldatu du, hortxe dago Aingeru Olabarrieta, bigarren zutoinera dator erdirak eta hortxe Marton, buruz lagadio baloia, Iñaki Williams ilurrera jauzi da Iñaki, epaiak, azkenean, jokoz kanpokoa adierazi du. De todas formas, el balón que va a corresponder al equipo local fuera de juego es lo que ha señalado el colegiado cántabro Cordero Vega a instancias de su asistente. El balón en todo caso es del Burgos Club de Fútbol. Va a haber un cambio más en el Athletic. Va a jugar Beñat Guerenabarrena, que no estaba en la lista, en la hoja del partido, el capitán del Bilbao Athletic, pero sigue, lo hemos mencionado en nuestras cuentas oficiales, que va a tener en un cuarto de hora el capitán del Bilbao Athletic. Bilbao Athleticeko kapitainak Lekitxarrak ordu laurden izango du hemen lehen taldearekin, pasaden urtean baita ere, orain dela 2 urte, hobeto esan da, Udineserekin jokatu zuen, hemen urrengo partida izan zen Burgosen aurka, partida hori ez zuen jokatu, baina Udineserekin bai ondorengoa izan zen, barkatu, hemen abenduaren 15ean izan ginen eta abenduaren 18ean Udinen Daziarenan jokatu zuen Beñat Guerenabarrenak. Atletik berdinketaren bila, azken ordu laurden honetan, Beñat Prados jaso du baloia. Zaierdiko biribilean, hala ere Burgosek laportu du jabetza, kontraerasoa dator Raúl Navarro, zelai erdian dago Sevillarra, bere alde lortu du alboko sakea Andaluziako jokalariak. Burgosek jarriko du baloia martxan ezkerregaletik, hementxe dator lan horretara, ezkerregaletik hogei zenbaki duna David Zernaiz, azkenian ez du Edu Espiau aurkitu eta ateko sakea izango du Atletikek. Hementxe Inigo Lekue, barrutik Beñat Pradosekin, Pradosek buru altxatu eta eskuinean Hugo Rincón aurkitu du adi, ona da baloia Javier Martonentzat, barkatu Guerenabarrena da, hementxe Aingeru Olabarrietak erdiraketa jarri nahi du, Olabarrietaren erdiraketa ona, bigarren zutonen jera ez dela iritsiko Iñaki Williams, ateko sakea izango du Burgos Club de Futbolek. Ander Cantero jarriko du baloia martxan. La grada que sigue sin parar de animar. La animación está siendo espectacular para ser un amistoso. El ambiente sin duda es muy bueno en este estadio. Y desde el primer minuto de la pretemporada, sus fieles aficionados que así lo están demostrando. Luze jodu Ander Canterok. Buruz urrundu du arriskua Unai Egiluzek. Presiora dator Javier Martón. Luze jodu Ander Canterok. Eta alboko sakea Atletiken alde izan da. Jokoan dagoeneko baloia orain ateko sakea Atletiken alde hemen saletuak. Irudietan vemos en imagen a los aficionados más animosos del Burgos, los que están ubicados detrás de la portería ahora de Oyer Gastesi, conocidos como los
los hijos del frío. Hoy no hace frío, pero sí que damos fe que en este lugar de Castilla y León hace bastante frío en invierno. Lo vivimos en primera persona cuando estuvimos aquí en 2022 en el partido del centenario de este histórico club, ahora en segunda división. Han disputado varios partidos entre ambos, entre Athletic y Burgos, en este recinto en 1964, pero también antes en otros campos, en otras ubicaciones anteriores, como en Zatorre, histórico campo de esta localidad, o en La Serna. Cornerra berriz ere Athleticen alde, aingeru jarri du baloia lehen zutoinera, adi aldaratzea, jaso du Adama Boirok, azkenean atzera jokatu du hiru zenbakidunak. Insiste el Athletic, busca al menos el empate, quiere marcharse con mejores sensaciones. Lo importante es acumular ritmo de trabajo y minutos de esfuerzo, pero también gusta ganar partidos y a por ello va el Athletic. Trinketa eta garaipenaren bila doia Ernesto Valverderen taldea, hemen irudietan golegia Javier Martón. Mirandesen lau gol egin zituen pasaden denboraldian, lesionatuta egon zen hainbat hilabetez, eta azken partietan Mirandako, Burgosko baita ere taldearen maila mantentzea lortzea lagundu zuen, eta hemen orain aukera izan du Iñaki Williamsek. Gora bidali du kapitainak bere errematea, hementxe errepikapena eskerrez jodu bederatzi zenbakidunak, bere jaurtik eta oso desbideratuta joan zaio. Muy desviado su disparo a Iñaki Williams. Últimos 10 minutos del partido. Estábamos comentando que son dos equipos, dos clubes que tienen una magnífica relación. El Athletic, que llevaba tiempo sin venir por aquí hasta el año 2022. El Burgos, que es un equipo histórico del panorama estatal, que tuvo una escisión que pasó a llamarse Real Burgos, y que entre los dos equipos, entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Burgos, ha disputado 30 partidos, con el de hoy 31 el Athletic Club ante el conjunto castellano-leones. Erasoan orain etxeko taldea, Raúl Navarro jasio du baloia, David González, etxeko jokalariak urrutitik egin du saiakera, txaloak beretzat, kanpora bidali du baloia, teko sakea Athleticen alde. Hemen irudietan beste arrobiko jokalari bat, hogei zenbaki du nahin zuzen ere, David Hernaiz. Erasora dator orain Hugo Rincón. Gaur arrobiko jokalari desente bi taldietan. Iñigo Lekue, Iñaki Williamsen bila, Iñaki Williamsek barrutik Beñat Gerenabarrena aurkitu du. Canalesekin jokatu nahi zuen, ala ere ondo berreskuratu du jabetza Beñat Pradosek. Lekuerekin jokatu zatzera Pello Canales, ondo eskuinera jokoa zabalduz, hementxe datora Ingeru Olabarrieta, Olabarrieta barrutik, Pradosen bila, Prados eta Hugo Rincón. Rinconek beste behin Olabarrietari eman dio baloia, Olabarrietak Iñaki Williamsekin jokatu du. Williamsen erdiraketa ona da, baina ez dago inor. Urdinez area barruan, eta azkenean Burgosek jaso du jabetza, ala ere gutxi iraun dio. Eta Lekuek berreskuratu du baloia. Canales, Prados eta Hugo Rincón. Evita que el balón salga del rectángulo de juego. Juega por dentro de nuevo con Canales. El debutante la tarde de hoy. Por dentro encuentra a Beñat Gerenabarrena. Este para Beñat Prados. Prados, que levanta la cabeza. Avanza, conduce con la pelota controlada. Se frena, se lo piensa y cambia el juego hacia la derecha, donde emerge la figura de Aingeru Olabarrieta. Controla el 11 hoy. Se la da el 22. Ese Hugo Rincón, que puede poner el centro. Erdiraketa jarriko du Baltierrako Egaleko atzelariak. Aldaratzea, Beñat Pradosek jaso du. Badator erasora hogeita lau zenbakiduna. Baloia galduko du Txantreako jokalariak. Eta arriskua aurrengo du kapitainak Dani Ojeda, Kluse. Edu Espiauren bila, baita ere korrika dator beste aurrelaria, Lucas Ricoi, hain zuzen ere. Ondo berreskuratu du Athleticek baloia. Atzeko lerroan
Hasiko da erasoan, Atletik hementxe ondo Aingeru Olabarrieta izkin egin dio bere aurrean zeukan atzelariari, erdirak eta jarri du, baina ondo Burgoseko atzeko lerroko jokalariak, baloia, alboko sakera bidaltzeko, Hugo Rinkonek askar jarri du baloia martxan, ez dago denbora galtzerik, Atletikek berdinketa eta zergatik ez garaipena du hemen el plantillo zelaian. Inigo Lekuek, Iñaki Williams orkitu du hementxe Adama Boiro, Iñaki Williamsek erdirak eta jardezak eskerrez baloia, area txikira dator, hortxe zetorren atzetik aurrera, Peio Canales, aldaratzea Adama Boiro jaso du bigarren zutoinean, Marton! Eta bere buruka da, Ander Kantero jaso du, beste aukera bat izan du Villafrancako aurrelariak, baina ondo beste nafar batek, hementxe ikusiko dugu irudietan errepikapena, Adama Boiron erdirak eta ona izan da, eta bigarren zutoinean errematea beste behin erdira, atera zaio Martoni, eta arazori gabe jaso du baloia, Ander Kanterok, azken 5 minutuetan, murgilutuko gara aurki hemen el plantillo futbol zelaian, Arlanzon ibaiaren ertzean, erasora dator orain Atletik Aingeru Olabarrieta eskuine galetik, Hugo Rincón aurkitu nahi zuen, kanpora bidali dute baloia Burgoseko atzelariek, hain zuzen ere David Ernaiz izan da, alboko sakea jarriko du baloia martxan Atletikek, Unai Egiluz, zelai erdian, Inigo Lekue, Peñat Prados eta Iñaki Williams, erdirak eta jarrezake bederatzi zenbakidunak, Peñat Pradosek, Unai Egiluz aurkitu du, hementxe Unai Egiluz, Barrutik, Peio Canalesen bila, Canalesek barrutik Iñaki Williams aurkitu du, atzera Adama Boiro, erdirak eta jardezake, Osasunatik etorritako jokalariak, atzera iritsi da beste behin baloia hortxe Unai Egiluz, monólogo absoluto del Athletic en esta segunda mitad, el Burgos que ha tenido un par de acciones a la contra, pero está capitalizando la posesión el conjunto de Ernesto Valverde, que busca el empate, lo intenta por el lado izquierdo, es Adama Boiro que intenta marcharse con una bicicleta de su par, no lo consigue, juega atrás para Beñat Prados, finalmente fuerza el saque de banda, Adama Boiro lo saca rápidamente, sin tiempo que perder, Beñat Prados, Adama Boiro, atzera Inigo Lekuerekin, Lekuek eta Egiluzek osatzen dute erdiko atzelarien lerroa, orain Aingeru Olabarrieta jasoko du baloia eskuine galean, iskin egin dio bere aurrean zeukan atzelariari, baloia Beñat Gerenabarrena jasoko du, badator Lek itxarra eskerrera da, hortxe Iñaki Williams, eskuinez jarriko du erdirak eta ez dago inor area barruan, eta arazori gabe jasoko du baloi hori Ander Kanterok. Eskerrez joko du Rotxapeako atezainak, azken 3 minutuak, besterik ez dira falta hemen nor gehiagoka amaitzeko. Atletik berdinketaren bila, orain Iñaki Williams erasora adi, arriskua egon daiteke Williamsek, beste behin jaso du aldaratzea, baina ondo itxi diote bidea Burgoseko atzelariek, ondo urrundu du arriskua David Gonzálezek, beste behin Atletik erasora, Inigo Lekue, Unai Egiluz, Egiluzek zelai erdiko marra gurutzatuko du, eta eskuinera zabalduko du, jokoa hortxe dago Aingeru Olabarrieta, berriro Arabarrak, orain barrutik Peio Canales aurkitu du, Gerenabarrena zen barkatu hementxe Prados eta Adama eta Prados, bat bikoan, orain txe Gerenabarrena, 16 zenbakidunak, baloia are hartzera bidali du, hortxe dago Iñaki Williams, ondo itxi dio bidea Marcelo Espositok, berriro atzetik aurrera hasiko da Atletik, berdinketaren bila, behin eta berriro, Prados, atzera, Beñat Gerenabarrena, eskuinera zabaldu du jokoa, hortxe dator Hugo Rincón, Rinconek Aingeru Olabarrieta aurkitu du, barrutik Canales eta Rincón hor bat bitkoan,
baina azkenean Burgosek berreskuratu du Jabetza, ala ere oso gutxi irauten dio orain Jabetzak etxeko taldeari, normala da. Luze egiten ari zaio bigarren zati hau etxeko taldeari, gainera orain gazte asko dauzka zelaian, berdegunean, baita ere Atletikek, baina gogoratu Atletik lehen mailako taldea dela eta Burgos bigarren mailakoa, beraz igartzen ari da alde hori bigarren zati honetan. Ara ere Burgosek bere maila ere badauka, dator erasoa, berain kontraerasoa etxeko taldea hirugarrenaren bila. Dani Ojeda kapitainak erritmoa mantxotu eta David Gonzalezekin jokatu du. Ander Martinek atzera hortxe Dani Ojeda, David Ernaiz, Ander Martinen bila. Ondo berreskuratu du Atletikek Jabetza, ala ere baloia bere gain daukate orain Burgoseko jokalariek. Luze jokatu nahi zuten Edu Espiabren bila, minutu bat gehiago jokatuko da hemen el Plantío futbol zelaian, oraindik beste minutu erdi falta da 80garrenera iristeko, baina badakigu zein izango den luzapena. Iñaki Williamsen erdiraketa ona zen, baina ondo urrundu dute arriskua, abagunea deus estatuz Burgoseko jokalariak. Beraz azken minutuan gaude dagoeneko, Atletikek azkena izango du berdinketa lortzeko. Hortxe dator erdiraketa, Hugo Rincon erdiraketa, atzetik aurrera zetorren Peñedgeren Navarren ez du errematea egin lekitxarrak, aldaratzea Iñaki Williamsen jaso du, badator kanpotik barrura kapitaina, hemen Hugo Rincone jaso du baloia, erdiraketa jarriko du Baltierrakoak, erdiraketa, errematea eta Egiluten buruka da, oso ondo gelditu du Ander Kanterok, berdinketa ekidin du azken unean, azken segunduetan Unai Egiluten buruka da itzela izan da, hemen ikusiko dugu errepikaena, aurre hartu dio atzelariari, baina Ander Kanteroren geldiketa bikainak berdinketa ekidin du. Ander Cantero que ha evitado el empate y el final que llega en este mismo instante. Se saludan los dos técnicos, aquí vemos en la imagen, en la parte inferior de la imagen, lo celebra el Burgos. Es un partido amistoso, pero que tiene un valor importante para el conjunto local. Aquí vemos a la afición gozando de lo lindo, banderas al viento. Gran animación de la afición del conjunto castellano-leonés, que celebra la victoria 2-1. Ha marcado en el primer minuto Yuri Berchiche en propia puerta. En la segunda mitad ampliaba la ventaja Florian Miguel, pero acto seguido recortaba diferencias Javier Martón, estableciendo el definitivo a la postre. 2-1, Burgos Club de Fútbol 2, Athletic Club 1, bieta bat irabazi du Burgosek. Gogoratu lehen minutuan Yuri Berchichek gola egin duela bere atean, bigarren zatian Florian Miguelek bigarrena egin du buruz, eta segidan Javier Martonek bieta batekoa erdietsi du markagailuan. Badoaz bi taldeetako jokalariak pizkanaka elkarri agurtzen eta aldageletara hurbiltzen. Como decimos, están saludando los jugadores de ambos equipos. Lo importante es la deportividad que está quedando patente en estas imágenes que vemos ahora mismo. Nosotros que vamos también a ir poco a poco marchándonos, emplazándonos a la próxima cita de la pretemporada. Surigorri será el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde en el estadio de la Cesarre en Barakaldo. El rival de los Leones será el Real Racing Club de Santander. Beraz, asteazkenean ituriko gara berriro hemen YouTube Atletiken, hemen txaloak bi taldeetako jokalarientzat. Asteazkenean esaten dugun moduan itzuliko gara Racingen eta Atletiken arteko partidaren kontaketarekin. Ordura arte, eskerrik asko zuen arretagatik, gracias por la atención prestada hasta entonces. Sean felices, feliz fin de semana, ondo izan eta hurrengora arte, agur!